Selam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u moj novi video. Ja sam Elma, a vi gledate kanal Elmina kuhinja. U današnjem videu, kao što ste već mogli vidjeti u naslovu, pravimo birijan, ali na dedin način. Veliki selam za moga dedu, on jako voli birijan, a to je jedan birijan. Naravno, nećemo ga praviti sa piletinom jer to deda tako ne jede, nego deda voli sa teletinom. Tako da smo danas odlučili, to jest ja sam se odlučila da napravim jedan birijan za dedu i za sve vas, dragi moji. Ovako, ja sam ovdje pripremila neke sastojke koji su nama danas potrebni, ali prije toga sam vam htjela samo pokazati da sam već bila vrijedna prije, pa da sam ispekla kruh. Evo vidite, moj kruh je gotov. Nisam vam htjela pokazivati proceduru pravljenja kruha jer sam vam to već pokazala pa da vam ne bi dosadila. Naravno, ako vi želite, ja ću vam opet snimiti kako pravim kruh. Ako hoćete, napravit ću vam jedan poseban video samo za to, ako naravno to vama treba. Ovako, u današnjem videu pravimo, kao što sam rekla, birijan sa teletinom, ali pravimo i jednu supu. Tako da prvo ćemo napraviti naš birijan. Napravit ćemo sve to kako ja pravim, to jest kako moja majka i nana prave, pa ću onda kasnije napraviti supu dok nam se birijan bude pekao. Idemo mi prvo na naš birijan. Ja sam ovdje pripremila pola kile riže koju sam oprala, naravno u par voda. Ovdje imam kuhanu teletinu. Teletinu sam skuhala prije, inače to mi tako radimo. Teletina se obavezno mora prokuhati kod nas, ne samo teletina nego bilo koje meso koje se koristi. Ovdje imam jedno jaje, nasjeckanu, to jest iščimkanu, onako iščupkanu teletinu. To će nam biti potrebno za našu supu. Imam svježi peršin. Ovdje sam skuhala 2 mrkvice i malo celera. To ćete isto vidjeti, to ću staviti u supu. Nema baš previše povrća jer moja porodica baš i nije neki ljubitelj veliki povrća, tako da, ali nema veze, pokazat ću vam ja kako ja to pravim. Pravit ćemo domaće tijesto za supu. Sve ćete mi vidjeti, ali morate ostati u videu. Naravno, nisam spomenula moju vegetu bez koje apsolutno ništa ne može, nijedan obrok se ne sprema bez vegete jer sa vegetom je sve slađe. Naravno, malo ulja, sve ćete vi sada to vidjeti. Proces nije uopće kompliciran, to je sve onako fr i brzo se to sve završi. Ovako, ja ću prvo uzeti, ovdje sam pripremila tepsiju koju sam isplakala, u njoj ima još malo vodice, to naravno nama ništa ne smeta. Sada ću staviti našu rižu, rekla sam vam ovdje ima otprilike pola kile riže, ja sam je oprala. Izvrnem rižu. Mi ovako pravimo, ja sam tako naučila, moja majka je tako od nane naučila, a nana je od pranane tako naučila. Tako da to je već tradicionalno se tako sprema birijan. Vjerujem da mnogi od vas spremaju ovako, jer je najjednostavniji mogući način, a stvarno bude baš jako fino. Ovako, ja ću sada staviti u birijan vegete. Malo vegete, naravno. Pozdrav za naše gledalce. Selam im sve i hvala vam što pratite moju ćerku. Idemo samo jako. Tako je. Naravno, vegeta ide iz poklopca, tako da, mislim, nemojte slučajno koristiti kašiku, onda vam neće birijan biti dobar. Bismillahi, ovako. Ja ću još malo staviti jer ima jedna količina određena riže. Ali nećemo pretjerivati jer onda moramo kasnije još malo i meso začiniti. U principu to je to. Nama treba još malo ulja. Mislim, malo stavite slobodno. Ovako. I mi se prebacujemo na našu
tamo na naš šporet moramo zapržiti malo našu rižu, naš birijan. Ovako, birijan ćemo prepržiti samo čisto, eto malo kad krene da se prži doslovno 2 minute. Onako, prepržite čisto da bude upržen, da ulje bude na svakom, hajde recimo na svakom zrnu pomalo i da se ova vegetica lijepo rasporedi. Vi mi ostanite uz video, vraćamo se odmah. Evo, dobri moj narode, naša riža se, vidite kako se onako kao hvata, to je znak da je lijepo upržena. Sada ću ja ugasiti ovu našu ringlicu, ovako, i ostaviti ovdje. Ovdje sam pripremila temeljac koji ću staviti sada u rižu. I tako. I dodajte ovako par ovih kutlača, onda možete izliti. Naravno, ovo je procijeđeni temeljac. U njemu se kuhala teletina. On je onako dosta i masan. Tako da, vjerujte mi, riža ne možete pogriješiti s ovim. Ovako, to je dovoljno. Ja ću sada uzeti moju, ovako, malo promješajte, u slučaju da vam se negdje uhvatilo, mada evo meni nije nigdje, ovako malo raspodijelite vašu rižu. Ja ću ostaviti ovdje sa strane ako mi bude trebalo. Sada ću ostatak temeljca izliti polako. Evo, ovo nam je dovoljno. Sad opet malo ovako samo raspodijelite da vam bude onako otprilike jednako raspoređeno. Sada ću uzeti naše meso i poredat ću ga gore po našoj riži. Ovo je inače teletina od vrata, ima kostiju malo, onako je malo i masnija, tako da ovo je baš idealno za naš današnji ručak, za naš današnji pilav, da bude onako lijepo sočno, da ne bude suho. Evo ovako. Rekla si pilav zato što mnogi ljudi nazivaju pilav, zove se i pilav. Riža. Dobro, sine moj, samo gas. Uglavnom, ja ću staviti... Birijan je po našom pazarskom, znači nema drugačije. Jeste, ja kažem pilav, nekad kažem birijan. Uglavnom, ništa bez naše vegetice. Opet vegetu koristimo. Naravno, nećemo u velikoj količini. Stavit ćemo malo po mesu, čisto da nam bude začinjeno. Naravno, obavezno iz poklopca. To nemojte zaboraviti. Meso ćemo kasnije okrenuti, to svakako. Ovako stavimo malo po našem ovom temeljcu. I još malo ćemo staviti ulja preko mesa i preko svega, ovako, preko kompletnog birijana. To je to. Evo ga. Ovako. Naš birijan je skoro pa gotov. On je spreman da se peče. Sad ćemo ga staviti. Ja sam zagrijala rernu na 250 stupnjeva. Rerna je baš dosta zagrijana. Sad ću staviti unutri naš birijan, pa ćemo ga, malo ćemo rernu smanjiti na nekih 200. Peče se nekih pola sata otprilike. Ništa se ne sikirajte, sve ćemo mi to pripaziti. Ostanite mi uz video, vraćamo se za sekundicu.
dragi moji, dok se naš birjan lijepo lagano krčka, mi ćemo pripremiti našu supicu. Ja ovdje imam procijeđeni temeljac od teletine koja se kuhala. Doduše vidjeli ste da sam ga raspodijelila na dva dijela. Jedan dio nam je, manji dio nam je trebao za naš birjan, a sada ovo ću iskoristiti za našu teleću supicu. Ovako, ja sam ovdje pripremila teletine kuhane koju sam malo onako iščimkala. Nisam sjeckala, nego sam samo onako sa rukama malo iskidala. Tako, to ćemo staviti ovdje. Rekla sam vam da imam ovdje kuhanu mrkvicu i korijen celera. Ja ću sada to da malo izgnječim. Neću ništa previše. Evo ovako. Da nema baš velikih komada jer brat će se odmah bunit. Nije mu baš onda po volji. Ali uglavnom, evo ovako. Malo se sada i ohladilo, tako da mogu. Inače, ovu mrkvicu i celer sam kuhala skupa sa teletinom. Naravno ne toliko dugo, to sam ubacila nekih 15 minuta pred kraj. Ali to je to. Bismillahi. Ubacim i to unutri. Evo ga. Staviti ću malo vegetice. Naravno bez vegete apsolutno ničega nema. Tako da ću ja malo ovako. Neću puno, ali eto, da onako bude. Jer od mrkve će biti onako lijepo slatkasto. Peršin sam ostavila, to znate i sami da ide na samome kraju. Ja ću staviti našu supu da krene da se kuha, a za to vrijeme ću pripremiti tjesteninu koju ću staviti u nju. Ostanite mi uz video, vraćamo se odmah. Evo nas, dragi moji. Sad ćemo mi preći na pripremu naše tjestenine za našu supu. Mi to kažemo teranica. Mislim da se to tako kaže u Slavoniji. Ne znam kaže li se negdje kod vas. Pišite mi kako se zove ta domaća tjestenina. Sad ćete vidjeti kako je ja pravim. Ovako, za tu tjesteninu nam je potrebno jedno cijelo jaje i malo brašna. Apsolutno ništa više. Naravno, potrebno nam je jedno rende. Vidit ćete zašto. Ja ću ovo jaje prebaciti u ovu malo veću zdjelicu u stvari. I malo ću ga izlučiti. I sada ću dodati najobičnije glatko brašno. Brašno ću, bismillahi, dodavati po potrebi. Ja ću malo umiješati, to jest umjesiti ovdje našu teranicu. Morate onako, jel, lijepo. Morate dobiti jednu malo onako tvrđu loptu. Naravno, to još uvijek nije kod nas slučaj. Moramo dodati još malo brašna. Bolje vam je da dodajete postepeno nego da dodate previše. Onda vam nije to. Vidite kako se lijepo žuti. Još brašna. Nadam se da ste vidjeli moj jučerašnji video i onaj prije toga, da ste me zapratili na novom Instagramu.
Ako niste, brzo idite tamo i zapratite me, jer to je baš Instagram za naš YouTube kanal. Moj je zablokirao, nešto neće ni da mi otvori poruke koje mi šaljete. Sve se nešto... Evo ovako, ovu lopticu ja ću sada prebaciti na radnu površinu koju malo ovako pobrašnim. Ovo sa prstiju naravno pokupite isto, jer se dosta lijepi, pa onda onako ostaje dosta toga na ruci. Evo. Dok ti to skidaš da ja pokažem ovaj predivni kruh koji je... Koji je sad i spreman da se konzumira. Inšala, pogledajte mi to. To je, bez toga nema domaćinstva. Definitivno. Bez mirisa domaćeg kruha teško da se osjeti prava čar. Evo ovako. Pogotovo u zimskim danima. Tako je. Zima je baš posebna. Naravno, ne jedemo svi kruh ni ljeti, tako da bude toplo. Nikome se nešto ni ne jede posebno. Evo ovako. Vidite da sam dobila jednu baš lijepu smjesu. Ja ću sada tu smjes ovako svaki put malo umočiti u brašno. Uzet ću naše rende. Vi slobodno ovako stisnite. U brašno stavite i bismillahi. Kada vidite ovo, znači tamo gdje nema brašna, vi više nemojte rendati, nego samo stisnite. Ne vezi što ovo u brašnu, ja ću to prosijati. Treba da bude tako, da bi lijepo bilo, da ne bi bilo ljepljivo. I tako nastavite vašu proceduru dok ne napravite tijesto. Ja vas ljubim sve. Ostanite mi uz video, mi se vraćamo odmah. Ja ću naše tijesto završiti, pa ćete vidjeti kad budem stavila u supu. Ljubim vas. Evo nas, dobri moji narode, ja sam našu teranicu do kraja napravila. Malo sam je prosijala, vidite mašala kako je lijepa ispala. Sada ću ja staviti ovu teranicu lijepo u našu supicu. Evo ga. Nema to nešto puno. Ostavit ću jedno 5 minuta da se prokuha i naravno dodat ću sada i naš svježi peršin. To vam je to. Za 5 minuta supica nam je gotova, a gotov je i naš birijan uskoro, tako da ostanite još malo u videu da vidite kako sve to na kraju izgleda. Ljubim vas puno i volim. Evo nas, dragi moji narode, naš ručak današnji je spreman. Ja bi vam se htjela prvo zahvaliti. Htjela bi vam se zahvaliti što ste mi tu u tolikom broju, što mi pišete tako lijepe komentare, što mi lajkate sve živo, sve apsolutno, pa mi pišete toliko, neki od vas gledaju i više puta, dolaze mi privatno poruke, evo opet gledamo isti video, čekamo da izađe sljedeći. Hvala vam puno, to mi toliko puno znači. Već sam vam rekla, ponovit ću vam par puta dok eto neki su i novi. Ko je novi, dobrodošli na moj kanal. Nadam se da ste zadovoljni, nadam se da će tako i ostati. Imate novi Instagram profil, moj brat će ga tu negdje ubaciti da ga pogledate.
Zapratite me na Instagramu, tamo ćete imati možda malo više nekog sadržaja, nešto što je iza kamere, nešto što se ne tiče baš samo kuhinje. Ako hoćete da me malo bolje upoznate, možete zapratiti taj Instagram, pišite mi slobodno, toliko vas mi se jučer puno javilo i prekjučer. Od kad sam rekla da imam taj novi Instagram, svi ste brzo nahrlili na Instagram i toliko vas puno me je pisalo. Čak više ste mi pisali nego što ste me zapratili, iskreno. Samo stisnite da me pratite tako da imate uvid u sve šta se dešava. Ovako, sada, babo, kamermanu naš najbolji, možeš pokazati našim vjernim pratiteljima naš današnji ručak. Naša supica je gotova, sve jako lijepo miriši. Naš hljeb ili vam ga kruh, naš birijan, sve je apsolutno tako lijepo, cijela kuća miriši. Vjerujte da jedva čekamo da sjednemo i da degustiramo. Naravno, birijan se ne jede bez paprike u pavlaci ili vam ga soku. Koga nema, može i kiselo vrhnje, pa vi zamislite da jedete soka. Ili malo sira. A može i malo sira po vašem izboru. To je to, dragi moji, od mene bilo za danas. Ja lagano odjavljujem i naše današnje druženje, ali samo današnje, naravno, inšallah, ako nam Allah svima da zdravlja i vijeka. Mi se vidimo i sutra sa nekim novim receptom. Nadam se da ste do sada zadovoljni sa mojim receptima. Nadam se da ste isprobali neke moje recepte. Pišite mi slobodno u komentarima. Ja vrlo rado čitam i odgovaram na vaše komentare kad god je to moguće, kad god sam u mogućnosti. Možda i primijetite i sami na neki video, čak uopće nikome ništa ne stignem da odgovorim. Ja ću se potruditi da vam svakome na svaki video na koji ne stignem da odgovaram na komentare, ja ću staviti jednu poruku koju ću zakačiti gore. To se odnosi na sve vas. Vjerujte mi, to ništa nije manje vrijedno nego da vam odgovaram svima. Kad god imam mogućnost, ja vam odgovorim i nadam se da mi to ne zamjerate. Hvala vam puno. Zapratite me na Instagramu, opet ponavljam. Obavezno mi se subscribe-ajte, šerajte sa vašom porodicom, podijelite moja videa. Nadam se da me gledate u što većem broju i kad imam jednog pretplatnika, nadam se da je to više ljudi u kući koji sjednu i gledaju moju kuhinju. Hvala vam puno, bacite mi like, bacite mi subscribe, share, naravno bez komentara nemojte slučajno. Kao što sam uvijek i rekla, komentare ne brišem, bili dobri ili loši, ali ima vas toliko dobrih da ovi loši padaju u zaborav. Hvala vam puno, budite mi poselamljeni, budite mi pozdravljeni, ostanite mi zdravi, brinite se o vašim porodicama, brinite se naravno o samima sebi, jer to je, sve kreće od nas. Širite ljubav, širite pozitivnu energiju. Ja vas sve ljubim i volim, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pusa!